Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kaseng Voice of the People Party VPP haka khat arterik nopra arajar arpsau. Kala penlong ya kajing pen itu pai ba iki kertong juga parti kiban yakun haka election MDC sya ka KHDC bat ka JHADC. Ya kene kajing pen itu pai ba iki kertong ka parti VPP kala penlong Hamadan Smith. Ka election yakun MDC sya KHDC bat sya JHADC kala banlong hau benai rempang senam banwan kata arajar arpusan. Hakene kasngi lay don lang kinong yalam nadu u presiden ba adan milar basayomoy. Bat kiwe de ki paranong yalam bah khmat jangka parti baru kajingwan bannya sakhilang nadu kinong kersan. Henry layu ipat ba u MLA na 17 North Shillong constituency uba adelbat nungrum syam lawan ne yadon bentalang hakene kasngi ban pen itu yakite ki kertong. Kajik pen itu pai ba ka parti VPP ki kertong kadai tang na kabenta jong ka East Khasil district ha ka ba ki pai ba kin jet ar phukhandai ngot ki MDC bat kumjuru sya ka JDC banlong kita kinong thoan kariti ka dustur ka khendau ka siap bat ka jinglong bakarpang jong ka jai benreu kasi ha bakran hakane kasngi nakliang u presiden rang ba kaseng uba adan milar basayo moit ulong baka jingpenlong ke sarkar jela ban khot ikinong ruai bapau nakaleng ke perthai kalong tang ban penbit yikipai ba namar baki pai ba ke langsung shit pra palat ulong bakito ki balet sekatamasa jung berian adam ne kiwi tamasa kilet ban sa jingkan mau ban sakhi ya ke jingwan u berian adam herai om namar baki let ban kersan ya ke parti NPP. Kung gadak jong gajing pen scam sa shisin pat tong ini yang ringkat ban ikin nang alam juga voice of the people party ngin kami turhang ne khmat kendia khanang wa kitiana din kibawan shikani ga jingalang kinuan turlang shinis khmat wat yang shikitu ki jaga ki bapaji ban peni bas sa shisin upat ba hagari khasi jantia on pen scam yaga voice of the people party bakan senshar hang ni hapo KHDC bat kumjuru hapo JHADC ngarak kentu ya gitu kibuan sekali ke jingalang semua bentur kam shmat ya yeng hang ni kom gadak jong ke jingkut